Angeke ahlala ngalambi sikubitha breakfast ku 104.1 the pumping beat of egas isihloko sangoma sithi amasotsha alambile lami libitwa ngiPrince Valley ibiya ku sabusabani mnakethu angibamukele emsakatweni kunjani sanibonani ninjani no siyaphila sekune challenge ngibone lapha lesikhathi usu 1 2 3 sene challenge amasotsha alambile ngicela kubingelela kokucala nje njengobonke labalaleli ekhaya ngibonge ukuthi nibe nangu ku BCR FM ngaphandle kweni nje besitaba yini nje sesikhona ekhaya so kune challenge nje lethite lebe sebaqhamuke nayo abantu ukuthi hayi baphamisa tandle etulu bashaya isisu bathi hayi silambile sinamsebenzi you know ngiyayati but bengayati in terms of le concept yakho namara ngiyayati lapha even nalabo bafana lo bathola balamgwaqweni vele seyinto yakhona into ukuthi bacela njalo vele ukuthi bavele bakhombo wena kutokhona kuvisisa la okay siyathi le challenge kusisukela ku yini le inspire ngoma kuthola ukuthi njengoba labaningi bangadi ne like ngalimateka like idinot asepinari idinot fana le kubona so kwabese ukuthi okerathi ngokuthi abantu bang-abuse abasibona amasotsha alambile kufuna laba yini ama-procession fee asepinari bona idinot fana le so ngilesikhani basinabafika kimi basibona amasotsha alambile kufuna ngwanike imali so then ngabe selento leyo ngiyena njani ngathi okay njengoba because ngako khala like eJozi bona yo podcast amakhulu eJozi so babese lento la ngikhala so bantu babese lesikhani bangithi mina masotsha bathi bitha usimasotsha alambile uyabona sela abantu bathatha lento leyo sebabhizi bathi masotsha sebagwara laba abantu laba uyabona so mina ngathi kuthini ngathi ngitshintshe lento asasithi wonke umuntu nakathi sotsha amasotsha alambile asisho kuthini la ulambile buya zamini 7 njenganye lomculo makhuvasi sona sikhombisa lusha ukuthi athi kuthini sukuma uyophanda ngetandla takho 2 so that lento yende njani ube lisotsha lelisebentako kusulambile khona kusebenze njalo njalo lendo isale change aba inspiration because ngiva la so ukhulumana ngestockfell okay yini lenda like ma moment la so every time kuwe makwendeka angeke ngithi into lebi but senginotisile ukuthi lamagama unokwatshintsha bethu kwepositive ani uyakhumbula neligama lakho la ngifuna uvetele umlaleli ukuthi la qhamuka kanjani athi khona kuvisisa la masotsha bekalambile qhamuka ngenegative way ukuthi afuna imali ngendlela lengase right but wena so uthi wonke umuntu olambile ne positive way akabuye sidla akabuye sisebenze that's why ufaka stockfell so asiye kuleli gama lakho usabusabani vetele umlaleli ukuthi la vela kanjani leligama tokhona ukubona lento lengikhuluma ngayo ngala usabani kusebenzisa tandla takho usabane kuvela ngoba uma usaba njenganyalo uyabona nginawe la cileni uyakubona umuntu osabane safanele ukuthi njengasecaleni uyabona la bengana scratch benginanathe bangilimatile base funa ngisabe mina understand so ngisebenzisa le tandla dami ukuthi athi kuthini le potential lo nayo sukuma ukhone kuphanda uyavisisa ungasabi lutho kuvela noma kube kunenkinga lethite lekuhluphako uyabona le njani vela ungasabi lutho uyabona ngoba na usaba kude lokutoyendeka njengokuthi njenganyalo uyabona ngiyavela abantu bayijabulela ingoma bayithanzile emasotsha alambile uyabona so nawe besolo ngiyasaba usabusabani yabo bengeke bathi lutho abantu but nyalo bakhona kwathi ukuthi okay nangibhodi ukhona akasabi lutho ukhona uvelile nawe ekhaya kanjani bani ungisabusabani into efana le yabo kuba njalo nje iligama la stage ungibani wakabani uvela ngibuye Pinari iligama lami straight original ubongane Wiseman letswele so nyalo bengisebenzisa lo mhloso MP4 uyabo ngoba sobangikhini khala ubuso kancane sengibumbe kancane vele sengihamba usabusabani ma artist lamanyeni ubekuwo walekelelana nawo wena lento yemculo ivela because ngikhumbula lesikhathi kuna Big Saddam washo ukuthi ke ubonwe kuwe wabita la kuwe lokuthi bakhona abantu lababukele kuwe sengifuna ukuva ukuthi wena yakho ijourney yemculo ivela mina ngawuthatha umculo kakhulu nje kudzala nje from butikoleni ne then mina vele bengifisa ukuthi like abantu abaningi ngibaphakamisa abantu lefana le tabo so baningi lengibaphakamisile cishe uyathi ukuthi okay kufanele kathi boshisa boy baphumile kimi bomati uboss baphumile kimi Moses lo shonile bambita lady mo uphuma kimi uyabona bu Big Saddam baningi bonke labafana nale yabona so bengena kanjani bengithi ngiyabaphusha ukuthi bakhona kwena kanjani uphusha njalo nje uphumelele lo njalo uyathi ukuthi music kunjalo ukuthi sometimes kuba nesikhathi sakho se peak hours sakho isikhathi bese kuyapontsha yabo so bakhona ukusibena kanjani baphumelele into efana leyo so nyalo uNkulunkulu utheni usebut now it's your time yabo cala uphusha abantu so now it's your time push your thing ukuthi nawo connection phambili uphushe so wathi njani wena because masibona thina sibona abantu labagcamile la asiboni laba behind the scene wena wathi njani ukuthi kufuna uqalise laba phambili because even nathi masathi ma artist asathi labantu labangemuva kusima artist kids noma uthola ukuthi bangiwe even ne producer
noma uthola ukuthi athi sina siyadi because sibona lo gamile la so ngifuna ukuthola because into ife kufana nema manager nokuba iparent lento le ukuthi uvetela abantwana kuqala ngoba khani uvela nyalo wena so ukwati njani lokho because lento leyo I advertise akusiyo lesebaleni olokuthi ngivele mina lokuthi ukuvetela ama artist kume wena njengoba ngisho sina sijwayele ama artist nema actors nebasakade asathi ukuthi kunabo bani labacitala ngemuva so wena uthethe position yokuba ngemuva early usakhula usufuna ukuphusha abantu ufuna kwathi ukuthi lokho ukwati njani ukuthi even ikhona le journey le no leko kusuka kusiphiwo like kusiphiwo sakho ukuthi okay uyakhona kubona nemntwana kufanele ukuthi umntwana uyakhona kumbona ukuthi lo potential yakhe naye asesemncane yabona le njalo so uyakhona kumbona umuntu ukuthi akuthini mina lento le we can change this thing siende so uyakubona angabelieve lo muntu lo uyabona sebese ngiyamnika le opportunity ngithi akuthini khuleka mina into khona kuyiphusha lento nedi ngima strategy into okunika wona in order for ukuthi ithengise kodwa ufanele so kuba njalo nje ngiphiwe leso siphiwo leso ukuthi ngikhona kubona umuntu ngiyamtshela ukuthi okay this thing into khona kuthengisa kakhulu sedeni injalo bese yaphusha ngingana bafana labala kuyinet ngoba kwaba bed like laba lapha abathona labe bathi bin Papaton boys angithi bashale le beat madludi uthi namajita wakufuna uaphumulela kakhulu just that kwabese kwaba nje nima misunderstanding nje kubo uyabo into ema entertainment yabona but yabona nalabo nabo lesikhani ngihlangana nabo ngabaje ngathi you going to make it yena ngoba bese ba give up because baropeka yabona lefana letho but sorry kuloko nemajita masoja akalambi kuphela la afuna ne protection fees khuluma ngayo masibuya ulalele iBeattown Breakfast ku 104.1 the pumping beat of Egas ng Prince Valley usabani sitokosa ngoma sethi protection fee ngabona baqinisile ukuthi uNkulunkulu omkhulu kude lo mnyaka ngaphandle kwakhe uNkulunkulu wase MP ucela Jehova yena ucela kuye Jehova ukuthi hayi ulalele iBeattown Breakfast ku 104.1 the pumping beat of Egas lameli bitong ng Prince Valley na usabani la studio na i-protection fee mina kethu ukhombile ukuthi masotsha alambile ngifisa ukubona la masotsha la emgwaqweni lebesikhuluma ngawo mina la amajita inyawupe ukuthi makuphuma le ngoma atokhona kuba nale energy yini le challenge uyayibona because ufuna ukukhombisa ukuthi alambile asakathola imali ngeke sibanike unless ufuna usikhiphele ingoma masotsha holiday masotsha asuthi then labo mastoshalo 1 2 3 kutoba ngcono then inde inspire i-protection fee i-protection fee nangilesikhani bangenela le column ne nabangena le column lena because basola bafuna imali ukuthi angithi ngine role ngiyayiowna ne so then lokulimala kwami ize ingasasebenzi yale phela yaso la isebenzi yabo ize ngasebenzi ukuthi angifuni ukubhadala imali protection fee ukuthi like le mali sibhadala ngenyanga le 1.5 ukuthi sibhadale umuntu imali protection fee yabo so I said no at 10 because we were sort of balo esikan before bangenela bebasola basifuna imali protection fee so because angifuni ukukhipha leyo mali leyo bagcine bangene ekhalama yabo so ngila khona le ngoma seyena njani seyiphuma khona ukuthi i-protection fee usibulalelani na usiprotecta tukwani ngoba igibeng already adikho sigibeng ngolo lofuna le mali kithi so iphuma njalo ngoba i-protection fee bekasangafiki la masotsha la kumbe ngila masotsha la lambile bafuna le protection fee bekathi la masotsha la lambile protection fee uyishaya ngeSwati nangesingisi uyishaya nangeSwati nangesingisi ma artist mayendi lesishilo lo wavetile la akhona mhlambe lesingawadi lo sathi osivetela wona kulomnyaka lo kumbe kulomnyaka lo tako for now yabo uma kusikhathi sakho yabo ukuthi uNkulunkulu kuphile ukuthi isikhathi sakho ne isikhathi sokuthi nyalo ngiphushe mine kakhulu yabo because sibanikile ichance abantu labanye so then tuke ma feature ezisiphusha nyalo vele this year ang release anything phusha only 2 songs protection fee masotsha lambile lithukphela then asikhiphi lutho lokunye so then the following year lesikhathi stonika khona abantu abafuna ukusebenzisana nami ukuthi bafuna kuba tuke album yabo so keep album next year yabo so then ngizobe sengiyabathatha bonke labangibona ubadope babuye sibe sonke but labafuna ukungifishara bona ingoma entabo it's fine I don't have a problem bakhona ukungicontact bengizoduka amathenda masotsha lambile bebangeta abantu osebenzisana nawe la ngijabule ukuthi uthi ngiqhamuke ngigijima la angeke ngikwekele uhambe singakakhulumi ngerun lo yendile okay so yes angakhona ukufika ngale mina shothi ukuthi angikhona igijima ngivile nje ukuthi unakusuka ngahukuku kuze ngabani ngahuboko so yini le ya inspire le run le yahamba njani futhi lokugijima le marathon leyo eyabe success kakhulu ngibonge namajita la khipha imali ukuthi asponsor futhi tukaloko netimoto letaphuma cishe nje abantu abaningi bayisupport kakhulu so into le khona le angithi njengoba sisho
bantwana banema talent alamaningi yabo so umntwana akusiki ukuthi kumbe maybe lona uphiwe kumbe esikoleni kuphela yabo lo munye ukuphiwe ukuyocula lo munye agijima nini ngoba sithi ama wrestling yabo laba baphiwe lokudlala ama wrestling into efana leyo yabo so nangabe bekunjalo nabo bekufuna benjani bavele so mina into lekhona ngibonile ukuthi athi kuthini labantwana labagijimako ingamani iphelele nje ngasethi ekoleni bagcina bagijima ku January kuphelile yabo into efana leyo sengathi kuthini ngcono ngihlanganise imali bantwana babuye bathi khona kuwina laphana bakhona ukudududeleka bakhona kwendela lo talent lethu so ngiyinto lokuthini ukuthi hayi sayenda ngoApril so ngathi yathi kuthini ayibuye ichubeke yabo uma nanyalo futhi na this time ayi so wish ukuthi like October ne 31 October if nje ngakhona hlanganisa futhi imali kahle ndokhona futhi ngiyende kakhulu yabo so my wish ukuthi nevi ngihlanganisa 10,000 lokhona kubanika lo 10,000 labakhona kuwina dona lapho yabo letho kuphumelele ukuthi asitshela mase kufanele ke la babuye because ngeke wanamse 10,000 bese mase kufuna kuphuma imali awusedi kutositshela namsaka 20 so funa ubuye utositshela ngala then stokhona kuyipromoter le event batokhona kungenela nebantwana ke la lofuna ukulandzela elisotsha lelambile la lefuna kuba inspired hayi lapha ku protection fee bakulandzela ku Facebook usabani wena ngiyatholakala lapho khuleka nonke ku inbox feel free kune number yami lapha eTulu lapha ye WhatsApp kuphela but lekhona lapha eTulu uyakhona ukuthi uvele ukuthi usabani wena ku Facebook uyakhona ukungithola lapho nawufuna ukukhuluma nami uyavela ukukhuluma nami nawufuna ukukhuluma nami ku WhatsApp uyakhona ukukhuluma nami ku WhatsApp ku TikTok it's Bongane Wiseman Letswele ngitholakala le thuthi indzawo letho kuphela mina ke sibonga icontribution yakho lo yendile la kule industry yethu not kuse asiyiboni ngiko ngathi man ufuna ugcamisa abantu ufuna sibungade bonani benifuna bona nazi isikhathi sakho sesifikile la not kusaseyibona so siyabonga lama artists lo wavetile nalo walekelele la siyabonga ne contribution yakho na kumphakathi because awugcini la kuphela na kumphakathi kune role letsite lo idlala ko so siyabonga njengoba usho ukuthi lama artists noma nalabantwana abanema talent lamaningi akusho ukuthi wena mangabe uthanze emculo sekufuna uwekele lokunye lokwendeka kuso siyabonga siyajabulela le msebenzi wendawo sikufisela inhlanhla ke la uthandazile uNkulunkulu takubusisa ukubusisile so lokhona so siyabonga ukuthi usivakashele bonga mina kakhulu ngaphandle kweni BCR kude lokungendeka ngoba ubowadi ukuthi yonke le Barberton le ethemba iBCR uyakubona so nebabonke abantwana labalalile la uyabona bafisa ukuthi baphushe into efana lento so wish nje baningi majida la ngibhalele la ababhiza baphusha into tabo uyakubona ngiyabona ukuthi no there's lot of talent la Barberton so I will make sure ukuthi nabakhona labalona and nase ngiphusha le album yonke ngidofaka abantu Barberton kakhulu futhi ngiyabonga kakhulu kunamasotsha lalambile la Barberton usho njalo nethi ufuna sebenze nawo akabuya sebenza nabantu khona kusuka